Kufa 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 luphi udosi lakho na kufa awunanhliziyo yini kufa luphi udosi lakho. Now today we are saddened by the news of the passing of the Majesty, the King of Amazulu, Hlanga lomhlabathi, silo samabandla onke ongangezwe lakhe, uBhejane ephuma esiqiwini, uBishop Khali. We are saddened by the passing, seeking to all the Zulu people, to the royal house, akwehlanga lungehli. Kulesi sikhathi bekudinga ukuthi siqine emkhulekweni. uNkulunkulu uyazi, uNkulunkulu uyahlelela, uNkulunkulu uzosibandisha amanxeba avulekile. Hayi kufa kufa luphi udosi lakho, luphi udosi lakho kufa. Ubaba is gone during the hard times where the Ngonyama Trust is under the attack, and he was the only pillar, obesabambile ukuthi abavukela umbuso kaZulu bengakwazi ukungena embusweni wakaZulu. Uyena yedwa ubaba Mr. Protector njengamanje njengoba sehambile nje ubaba abafokazane bayofuna ukuvukela umbuso kaZulu. So ukuhamba kwababa namhlanje makaze asibheke, asipha amandla njengoZulu, asipha amandla njengozulu ejokeni, sibe namandla sivikele umbuso wakaZulu, sivikele indlu yobukhosi bakwaZulu, sivikele umlando ojulile ojiyile wesizwe samaZulu. Isona sodwa isizwe samaZulu esikwazi ukuyonqoba amangisi, sanqoba amangisi, isona sodwa hlaba jikelele. AmaZulu akwaziwa kahle ukuthi wona nqoba amangisi. Ngakho-ke kudingakala ukuthi sivikele umlando kababa, sivikele umlando wethu njengesizwe samaZulu at all cost, at all times. Ingonyama Trust ingathintwa. Njengoba ubaba ade engafuni nje ukuthi ithintwe, bekufanele nathi sime entabeni sithi soyivikela even nangemizimba yethu. Ingonyama Trust ingathintwa, indlu yobukhosi ingathintwa, isizwe samaZulu singanyakaziswa ngabafokazane osomathuba. Kodwa kufa luphi udosi lwakho.